asa Marieta mnate kono kusokoje ine Kisii County kati mega se free ase tukayomo ngina Wamboi Tyrants gake dokumenti tuanyori do koboko kobekire sa etukumeti nga ingikege nrete kusiga iga ekiagera boniga tisabune tuanyori do koboko rega abante baichire bakumiri tukumeti nga koboko kono kuomukungu korokane no kuomukungu ekiagera nga gerina ki ebante baimorita makaransa lakini nkware nga korokunga na abantu asambere mabu ntuna atorega igatwansi etukumeti nga kusingi kegendrete abana ba minto gango tegato bwaterana ekyagara twansi tobe kemoga kya abana ba minto to salerio mwana mine biasara bakinga okobarenga akobwatekera akobwata derende teyo iyo ni uchawi na itakoma na korira mangana yumo tuweno. Kwa mimi naitwa Elizabeth, niko kaunti ya Kisii. Nashangaa sana asubuhi tukielezwa kwamba kuna mkono wa mtu ambaye iko street opposite Shivling. Ni mashangao kubwa sana kwa wananchi ambaye wamekaribia mahali hapo, na tumekosa ni nini ambaye imekosi hiyo kwamba mkono ya mtu yuko mahali hapa. Pia tuko na security, tunaona tuko na CCTV. Tungeomba pia serikali waweze kufuatilia hiyo mkono kwamba ni ya mtu ambaye alikufa, ni wakati mgani alikufa. Pia tungeomba serikali wakaweze kuangalia ni mtu gani huyo, maana kuna hata mtu akifa kuna mifupa inaweza kutolewa na kupimwa kuangaliwa ni huyu mtu amekufa kwa njia aina gani. Nikiripotia hapo nimemalizia nikiwa Kisii County. Aya sa Marieta ngoro Christine Ondieki oyarengeke mambiege nto saa 8 twarenga karibu abaisike bane batatu ari twakorega sita stokora epa aya twakorre kurwaro twachire twatenda segetegana rigwachimanigete yacha yatotebi njugo chango marore kuno kobako kwa muntu nari twachi guikora twanyora no kobako kwa muntu twamatai twarigereri twanyora bakana begete byarebi bichomire nari abantu bande bachaka ugoita biara biri byachaka gochomoka nari twarora no kobako kwarenge nari twabori kyo musubati oyo igakorre to abantu libega bagocha batena sekene kere ase biasara biaye muna ntwa abantu ba Kisii County ntoko gani torrebo chabo boga Kisii County. Asa Marieta ngoro kwanga dagera Ondieki omomenyo Kisii County aiga nanja maene ena digereiri na nyori gokumia akana abogire nchiko bogi mongoteni yane njo kolegasi na manyire gweta aiga na manye kanyoro koboko kwa muntu ntana koragesa koruna kaiboletwe okoboko koga na asinu komanyanga no kwa mosubati okwa makungu okwa mwana kolende na kumiri sana muna njo mogaka aiga iko Kisii County koro jenye ya ikerenga kikabire tochi kara bituke kabire yega ngabona toro jango rusiko tochi nyomba toitwe tokutwera totamaetia bako toita kolende twagoteba iga oyorenga tiko chokore binte kabire yega onyorenga tio boitie kabire obwo koranje twamusabeire Nyasaye atige binte byako kara gochaka iga anyana boro bibwaye kwasi tuko kara gocharia samo ya gochia udisabu arali ngobaro yegwa tikale to gochaka gosaria tauni ya itoga iga bana twarori iga ayo gochi gosaria tauni ya ito bana gatoro changa na bwata mangana gochi gosaria tauni ya iga asa bwenga na ko ya na banga na iga nchasa Marieta ngoro Robert ena chire bono mambia na kumiri sana na ichanire ko igole biasara biane nkonyora amaene egekonekio gokumia nga okoboko kumusibati kubekira segesele kia eduke korokunga Wamboi Telavi na kumiri sana ekenomo ichano nga amaene ine bosongo chiduka na ande amaene abagusi mbarabaro nje kinanya korana manyitenga abagusi baitontu tugosalirwe elieta na ande ntu amaene abagusi na bakristo abachole ntu tumanyitike kone amaene twakumiri sana abagusi baichanire ine amaene nga ebikone binande mbiro abagusi go batoregete ekonogo saleria amaene elieta abagusi ebikone bitigabitiwe we condemn this and we want to be abagusi ebe peace ase
ekene amaina bagusintu tutota korora mangana ya nande gakio yokoreteke atige gotusaririe rieta ntu abagusi nande muna toroche bono matiangi mtawo chikoborie kerogo kyobo president kakina nande abagusi nabo mugochaka gotusaririga igambo besana tiga ntu ntori barogi ntu manyene n'abantu abagusi tora baya sana ntu n'abantu tore aba Kristo aba chere yamono ase abantu baminto gakia yatiga akondemigo kabisa. Ilikuwa base natoa malok zangu nikashtuka naona na maboys wanaangalia mkono ya watu. Na hii sasa maneno ni mawili. Ameenda mwenye aliweka mkono ajua ameweka kwa nini, kama ni mbaya ni mbaya. Hivyo ndivyo kunaendanga hata Shakora. Kwa majina naitwa Dennis. So jambo hili ambalo tumeliona katika siku ya leo si jambo la kawaida, kwa sababu alijawahi onekana tangu, na mimi kwa macho yangu sijawahi ona. Kwa kweli nilikuja asubuhi sana, nikapata wazee wamejaa hapa hivi wanatazama, nikasema wanatazama kwani hao wazee wawili watatu wanatazama nini pale. Nikaja hivi kwamba nipate kuona jambo gani linaendelea hapa. Kwa kweli nikapata mkono wa mtu na mkono wa mwanamke. Alafu kuna madawa ambayo sijui kama ni madawa ama ni uchawi zimemwagwa pale. Lakini nashangaa sana kuona kwamba mkono wa mtu umefungwa kamba kwa mlango. So jambo hili kwa kweli ni jambo lingine mbaya sana ambalo tunaweza kusema hivi si mzuri sana. Si mzuri kwa sababu huu uchawi ni mazingaombwe ambayo ni hatari sana. So si kitu kizuri sana. Na ni vibaya. Kwa yule ambaye alifanya, hakika ni kwamba ni vibaya, alifanya vibaya. Moja.